Ako te boli rame dok radiš klekove, najčešće problem nije slabo rame. Problem je kako lopatica i nadlaktica dijele posao. U skleku sila ide iz poda kroz dlan u nadlakticu. Da bi rame to podnijelo, glava humerusa mora ostati centrirana uz globu, a to se događa samo ako lopatica napravi svoj dio, protrakciju i laganu gornju rotaciju uz stabilan kontakt s rebrima. Kad lopatica kasni ili pobjegne, humerus krene kliziti naprijed i češće malo gore. I tada prednji dio ramena dobiva stres i javlja se bol. Najčešća greška je padanje između ramena. Lopatica se povuče, prsni koš propadne, a rame ide prema naprijed. To izgleda kao slabost, ali zapravo je nedostatak kontrole lopatice i trupa. Rješenje je prvo naučiti lopaticu da bude baza. Zato radi scapular push-up. Iz pozicije plenka odguruj i spajaj lopatice. Gurni pod od sebe i ostani visok između ramena. Kad ovo naučiš kontrolirat, tek onda radi sklekove. Sklek nije problem. Problem je kad lopatica ne daje stabilnu bazu, pa rame preuzima stres. A ako i ti želiš riješiti svoj problem boli u ramenu, javi se na pregled. Link za naručivanje nalazi se u opisu profila.